Мәне валдан керхеш сене бедерсен чываш херзем улахларны. Унвалли пір карчик ехер тандыш бадинче шурт раздупны. Херзем улахра алыш туна кача гайма тупра буштарны. Ларма хаваслы тірдезе юрланы ташланы юмахала пьяны тупмалы юмахсен тупсым не жыраны. Кунда качызым келзе хавгаландарны хойзем валливзем хер жыраны. Маны бәжік күлімрек также тустарны. Пірлі икке виші тваты чонда ес тустарны. Улах сымақ бол авлы сымақрын пулны екен. Оның теппелдері жывары качызем хер суйлама тухне. Ченка хастырзем Чываш-Терри музейінче улахларны йыла ергене аса илчеш. Улаха телей халық фольклор ушкын ертуши культура комитетчен пайдажы Наталья Витальевна Арсентьева ергелері. Ушкын шакавалхи Чываш йылыне ужымлатса кыдартса бачы. Чаваш наци конгрессин ужи вулавесем, аваллыха образа малашлыха эненсе проектпа пиде андын ишлебушларе. Кыжалдавара бир шагыше малаллаты застеример. Паян бирин премеш мероприятий шак проектпа килижулинер дегенне. Ку проектпа паллах. Ибир Тыван республика районесине, тада Россия Федерациен, юхтарсен бурнаган регион зенечице бурашын. Проектын тептелеве, Чаваш наци йылы ергене упразак варасы, тада она малала даландарасы, шавын беге паллах шамрык ырыва, шагыше ябыштарасы. Чываш-Терри музейінче ертіне уявра культуру комитетен пайдажызем. Верендегенземпе веренегензем. Чувашын авалхи йылы ергепе косыкланаканзем хотшынчеш. Кунда шубашкарды асыл вереню заведениесінде спугаган ютшы жив шамрыгыземде болчеш. Телефон земшіне үгерсе де илчеш. Улахларны энде был пурнышран илне ябала шаплавет хален. Паян егунда жанбек улахларны тенене илсе. Палагын егу улахларны не бір кабла хамыр ергелезе быдымырынде. Хойне хойын майбен пуштарын завыл былча. Пирен юризм веренизм пулны вазем. Шанбеге хенде бір тупмалы магазине гыртсе адымыр, хала бізіне гыртсе адымыр. Вара ондан вылямалыйсы, не де урахизине 20 ермір. Чываш наци конгрессын культура комитетен шак йылана кыдартнын тептелеве, Чывашсен ыры йылысыне азайлсы, шамрыксыне верентесі, собайлық, чисто емезіне упрамахынық тараси. Херзіне биде было воспитание баниш шак йыла ергетер себе. Хазіне дет маврене взем, пір-бірін кушинде де, астызен ушинде де, качы зембе калаш мада врене, алыш неде хынықны юридаш неде пір-бірін жен врене. Мыжне зенюнда түрлі таврары ялзынче бұғынышке шак келе. Шакашты Чываш йылынче хынимай воспитание элементче упранца бурнать перед Михайловхан. Пузык тавсре. Шагында бурнашны бедем тәрелде ябалазым бізен бірін хамырын езелзен біргаза егерішпеген. Бізен куянлық не, Чывашқа куянлық не, йоны ергізен куянлық не, малалар ададандарса, усраза, сықпаза қыларсы берге фере әшлемейістер. Хамырын ыры йыла ергене манас мардезі тұржашы Ченка хастарызым. Чываш ытығалық менже чывашлық пайлемлі. Сюжада Ченка пресс-службен ертуші Зоя Яковлева хадерлене.